Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe ubudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 17 z'ukwa kabiri 2025. Tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tureba amakuru yaramutse nuko byifashe mu bice bigiye bitandukanye, yaba hari imirwano ndetse n'ahatari imirwano ndetse no muri politiki ya Kongo muri rusange. Sentama waramutse? Aramutse neza mushakamba muraho. Turaho turakomeye. Yego. Byifashe bite muri Kongo? Muri Kongo Bukavu nabonye bigenda M23 igenda ifata utundi duce turi mu nkengero z'uriya mujyi. Ndetse no mu mujyi nabonye video bagera ahitwa Nyawera. Nyawera ni hafi ya Rusizi. Ni hafi n'u Rwanda cyane. Noneho mbona andi makuru avuga ko bafashe bageze ahitwa Mugogo. Mugogo ni inyuma ya Bukavu, ku batahazi uzamuka hari ahantu twahoze tuvuga hitwa kuri Hotel Rumama Place Major Vangu. Iyo uharenze gake usa n'uwerekeza Panzi hari umuhanda w'itaka uzamuka. Uwo muhanda rero ujya ahitwa Warungu. Muri izo nzira rero iyo ukomeje turuka muri Bukavu uzamuka ukaza kuminukamo inyuma. Aho ngaho inyuma uwo muhanda ni ariko waminutse inyuma y'umusozi. Yego. Niho bita Mugogo. Hari amakuru rero twabonye muri iki gitondo ko M23 yabageze aho ngaho Mugogo. Sana nta n'abasirikare baharangwa bahunze kera baragiye. Yagatanya amazyo baragiye ngo bagiye kera mushakamba, ariko uretse ko kugenda kwabo ni ibibazo nabyo. Bagera hirya inyuma muri za Uvira n'ahandi. Imitwe ya mayimayi abazarenda bakabambura imbunda bakabareka bagakomeza babereye aho nta mbunda bafite. Urumva rero ko ariya ntabwo byoroshye. Ikindi wenda twabwiraho abantu, twakomeje kubabwira ko wa mu guverineri wahunze ari kuri moto yaba ari Burundi, Bwana Purusi, Professeur Purusi Jean-Jacques. Ariko amakuru nabonye ntabwo ari Burundi ahubwo yaba aragiye Karemi. Karemi ni muri Katanga, aho zari Katanga cyangwa se province ya Shaba. Yego. Ariko iza kuba province kwayo iriya Katanga bayikatakatsemo izindi province kuko yari nini cyane. Ubwo biransubiza ngewe ikibazo nibazaga kuntu imihanda ijya i Burundi yabaye ibyondo kuriya. Yego. Wasanga kuba ibyondo kugenda na moto ari ukubera imihanda ijya Karemi. Oya, niriya mihanda ntabwo yoroshye kuko Shakamba urabona ko abantu bari Bukavu burya ibiborohera kujya i Burundi. Guca Rusizi bagakomerezaho bakanyura Bugarama kugira ngo bagere i Burundi. Bityo iriya mihanda nta gitangaza ko yaba imeze kuriya. Ariko ngo wa mugabo twavugaga ejo, uwuhe? Umwe wo hafi cyane ya General Masunzu, nawe wamugize generali. Yitwa Gasita, ni Gasita Olivier, ni Gasita. Gasita Olivier. Ngo mbongeye barakubitana n'abazarendo. Ahubwo ngo bamumariye ingabo. Ingabo ze ngo bazikozemo cyane, ntabwo byoroshye. Ngo byamukomeranye cyane. Ntabwo biza koroha ibya Gasita rwose. Ngira ngo nawe natajya za Karemi cyangwa ahandi kure. Ingabo ze ngo bazikozemo cyane. Araza kuhaburira ubuzima.
biramusaba nawe guhungira ahandi hashoboka cyangwa se ibyo nawe birangirane nabyo n'intambara n'urugamba. Ariko ni nijoro twakiriye cyane, ejo twakiriye ubutumwa buvuga ngo uwitwa visi guverineri yaba yahuye n'ibibazo yarashwe. oya ari i Burundi. Nawe yahise ajya i Burundi, yarashweho ari i Burundi. yego. ubwo nyine nta kundi yabonye uburyo acika, ni amahirwe kuba arokotse. ubwo butaha nyine nawe azavuge nk'abandi. rero barimo barabamerera nabi ngo barahunga ibiki, bakomeje bakaguma hariya. babonye rero babarasaho. yego. muri uko kubarasaho hari benshi bapfa, ntabwo ari ukuvuga ngo babarasaho babakinisha. ntabwo aba ari imikino isanzwe. yego, aba ari imikino yo gupfa no gukira. twakwinjira ku nkuru nyirizina tukinjira mu makuru, ariko mbere y'uko twinjira hari inkuru hano ivuga ko ubusuwisi na ngira ngo twayishyize mu zo tugarukaho. irimo ndayibona. nibyo. dukomeze rero tubwire abadukurikiye, tubabwire ingingo z'ingenzi. ushaka bimwe mu byifuzo by'abantu badukurikira. amajwi tugomba kuyazamura, sinzi niba ari ku rugero bumvikana neza. yego. ubwo abagiye bambwira ko twazagerageza kuzamura amajwi, twabikorera muri production kugira ngo bijye byiyongera kurusha urwego tuba twavugiyeho. reka no ku majwi bisanzwe tujye tugerageza tuzamure, ko nabyo hari icyo byafasha. birumvikana. bwana Sentama, ndabona hari itangazo riturutse mu buyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru. nibyo, rirasohotse riragira riti: le gouverneur de la province du Nord Kivu informe la population du Nord Kivu et Sud Kivu en général et celle des villes de Goma et Bukavu en particulier que tous les ports de Goma et ceux de Bukavu seront désormais opérationnels 24 heures sur 24 heures, et ce à partir de ce mardi à 6 heures. ni ukuvuga guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru amenyesha abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abo muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange, umujyi wa Goma na Bukavu by'umwihariko ko ibyambu ni ukuvuga, urabona hariya hagati ya Goma na Bukavu ikiyaga, noneho hakoragamo amato. amato agiye kongera gukora, bari barahagaritse mushakamba rujya mu mazi, mu nzira y'amazi. ubwo rero bisobanuye ko amazi irakomorewe, hagiye kubaho ubuhahirane hagati ya Bukavu na Goma buciye mu mazi. kandi rero ibyo biratangira saa 12 za ryari z'uyu munsi z'ejo kuwa kabiri, kandi bajye bakora amasaha 24 ejo hazaza. À cet effet, les armateurs ainsi que tous les services concernés sont priés de prendre toutes les dispositions y afférentes. ubuga abatwara amato n'abandi bakora muri izo nzego z'ubwikorezi bw'amazi basabwe byitabira mbese kubikurikiza. byakorewe i Goma
ni uyu munsi kuri 17 z'ukwa kabiri 2025 yasinywe na Bahati Musanga Erasto. yego. Shakamba rero iki bivuze hari amaze iminsi habuhagirane hagati ya Kongo na hagati ya Goma na yego na Bukavu. Ngira ngo mu gihe gito n'umuhanda n'inzira y'umuhanda iraza gukora. Bazogumaho na za Minova, ndizera ko batangiye gukora kuko nta zitizi numva yari hari. yego. Ariko cyane cyane ari amazi yakorerwamo byinshi mu Shakamba, ndetse tutibagiwe ko no mu kirwa cy'Ijwi ahubwo se mu Shakamba hari ikintu umuntu yakwibaza nubwo ngiye kubigira birebire. Bamwe baturasagaho mu mazi hariya kirwa cy'Ijwi, bo bahereye he? Baracyafungiranyemo? bari hehe? Abo bahunze mbere y'abandi rero se barahavuye, ariko nta wabyizera. ushobora gusanga harimo abihishahishamo hagati hariya. ntabwo M23 yafungura izi nzira z'amazi itabyizeye. ngira ngo iryo kosa ntiyarikora. ubwo rero ni uko hagira ubuhahirane bugiye kongera bususuruke rwose, yasusuruka ubona yameze neza. byiza cyane, urakoze bwana Senama. murakoze. ingingo rero tugiye kuganiraho mu Shakamba, tugiye kuganira kuri M23 ikomereje intambara mu nkengero za Bukavu nk'uko twarimo tubivuga. Ikindi Goma bari mu myigaragambyo yo kwirukana MONUSCO, SADC n'Abarundi, ariko ndetse bakongeraho ngo hatakifaci. Ntabwo dushaka Tshisekedi. Tshisekedi rwose ntakenewe. Ingingo ya gatatu, Ubusuwisi bushobora guhagarika inkunga buha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya kane, ingabo za Uganda zatangiye kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'icyemezo cya General Kenneth Rwabamuhoza. Reka twinjire mu makuru yacu mu Shakamba, duhere kuri iriya ngingo ibanza. M23 intambara mu nkengero za Bukavu. Yego. Bimeze bite? Mu kanya rero bikomojeho. Yego. Uvuga kamwe mu gace, ngira ngo hari video twabonye akamanyora bishimiye mu 23 nako ya Nyawera, ariko Nyawera ni kimwe mu gice cyo muri Bukavu. Yego. Ariko nko mu nkengero za Bukavu ni ahitwa hariya kiriya gice mu kanya twe tumaze kukivugaho. Reka nongere ni Mugogo. Yego, Mugogo. Yego. Iyi Mugogo waruvuze ko iba isohoka muri Bukavu. Yego. Ariko si Mugogo ko mbonye abantu bakomeza kuvuga ko ngo umuntu abajya za Warungu. Yego, nibyo, ni muri Warungu. Werekeza Warungu kuko imiterere y'uriya mujyi wa Bukavu. Yego. Iyo uri hariya kuri Place Major Vangu ni ihuriro ry'umuhanda, harimo umuhanda uva mu Rwanda uva Rusizi, hari imihanda itanu, umuhanda uva Panzi hariya uriya mu Dr. Yaratuye uriya wavugaga cyane, hari imihanda iva ku isoko Kadutu hariya Nyamugo, hari umuhanda uva, ndetse hari n'imihanda igera nko muri ibiri. Ituruka epfo hari unyura ahantu hari urusengero rw'Ababahayi. Yego. Uturutse hariya kuri gereza, hari n'undi uturuka unyuze hariya kuri ya shuri rikuru rya ESP. Hari n'undi uturuka haruguru unyuze ku rusengero rw'Abakivangiste, ahahoze radiyo bita La Voix des Zaïre ya kera. Ikibuga ku ishuri ryitwa IDAF. Iyo mihanda yose irazigaburira hariya kuri Place Major Vangu. Noneho iyo ubaye nk'ukomeza umuhanda ujya Panzi, ukagera imbere gato cyane, umuhanda uraterera, winjira umuhanda w'igitaka uterera uzamuka. Umuhanda rero muwerekeza i Warungu. Warungu ni teritware igabana na irazi ikagabana na Kadutu.
na Kasuku yo mu mujyi wa Bukavu na komine ya Kadutu mu mujyi wa Bukavu. Aho rero ni iyo umenutse inyuma niho Mugogo. Yego. Iyi Mugogo M23 ubwo iri kwerekeza Walungu. Ibigiye muri territoire ya Walungu. Yego. Ariko urumva hari ibyerekezo byinshi, n'andi makuru avuga ko bamanutse berekeza ahitwa za Nkomo. Nkomo ni haya mu bice bijya Nyangezi. Werekeza Kamanyora naho hari ikindi cyerekezo. Hari abavugaga ko bagize bamwe baherekeje, hari n'abavuga ko bageze Nyangezi, ariko sindabigenzura jewe. Ibintu byo kugenzurwa sindamenya neza. Ariko ikigaragara harimo ibyerekezo byinshi. Umujyi wa Bukavu umeze nko hagati, noneho hakajya habaho ibyerekezo bishamikiyeho ugenda inyuma mu giturage. Yego. Birumvikana. Uku kwagura M23 ngira ngo sinzi niba umuntu yatekereza ati se ngo yamaze kuzenguruka cyangwa kwizera ko amaoperasiyo ahagije yakozwe muri Bukavu yose ku buryo yatangira kujya mu bindi bice. Ariko ngira nti niya amaoperasiyo ahagije yaba atararangira hariya, hari ikibazo. Amaoperasiyo mu mujyi ntabwo ashobora kurangira vuba, ariko nanone berekeza muri biriya bice byo mu nkengero z'umujyi icyo birinda kuba babandi bahunze bashobora kwisuganya bakaba bagaruka aho kugira ngo noneho urwane n'imbaraga ebyiri, imbaraga zimwe ziturutse hanze n'izindi zirimo imbere, ukaba wasigarana izo zirimo imbere ukazihererana na babandi bari ku ruhande wabirukanye. Barinda ngira ngo ni ubwo buryo batera kujya mu nkengero za Bukavu. Mu nkengero za Bukavu mu kugira ngo barusheho gutanga umutekano usesuye muri Bukavu, noneho binafashe naho gukora ya operasiyo muri Bukavu ashakishamo y'amabandi. Wabonye ko muri Bukavu rwose intwaro barazitanze nabi mu kavuga, basanze nk'abatanga inzoga y'ingano. Kugeza ubwo baziha abana b'ibitambambuga cyane, babona abana rwose birarenze. Hano hari inkuru ivuga iti ubu M23 yerekeje aho bita Kamanyora, ni iriya nzira ya Nkomo nakubwiye. Yego. Aho ni agace karimo umupaka uhuza Kongo n'u Rwanda i Rusizi. Ingabo za Kongo zarahunze ako gace basigaramo Abarundi. Urabona ko hari n'Abarundi barwanaga nabo gusa, n'Abazarendo gusa. Abarundi nabo baraye bahunze, hasigaye Wazarendo gusa. Bagiriwe inama yo kuguma mu mazu yabo mu gihe M23 igishakisha uko umupaka wa Kamanyora nawo wasukurwa. Yego. Umupaka wa Kamanyora ngira ngo hano barihuse, umupaka wa Kamanyora uri hepfo cyane. Umuntu uvuga aya makuru ashobora kuba atahazi neza. Umupaka wa Kamanyora ntabwo uri muri uriya mujyi, kuko hariya hari Rusizi ya mbere n'iya kabiri. Niyo mipaka ihari, ngira ngo naho undi mupaka uri hepfo nyine Kamanyora bagiye mu Bugarama. Kugira umuntu M23 control umupaka wa Kamanyora birayisaba kubanza gusohoka mu mujyi. Ni urugendo. Arumva niba uzi Kamembe, uzi Kamembe, noneho urebe kuva Kamembe kujya mu Bugarama, urebe urugendo ukora. Hari mapu nari nguhaye uyirebereho, urabibona. Reka ndebe aho nari nyiguhereye, tubivuge neza kugira ngo byumvikane. Niba wayifungura. Yego, reka nyifungure.
niba wayifungura fungura neza. ndayibona, ndabona za Kavumu, Karehe, ndabona ijwi, ndayifunguye neza, ubwo urandangira. Ijwi uracyari ruguru. Bukavu aho iri ndayibona. Kabu wagezeho? Cyangugu, Kamembe, Nyakarenzo hose ndahabona, na Kabare, Kidumbi, ya Nyangezi hepfo na Karisimbi. Nyangezi wayibonye? Ngaho rero reba ahantu babyanditse nabi, handitse Kamanyola. Urahabona hegeranye n'ahitwa Ruhwa. Kamanyola iteganye na Bugarama. Manuka kuri ijwi hejuru, umanuka umurongo umanutse neza. Uyu murongo umwe? Umanuke ijwi, Kashofu, hari Mugoti, Kashofu, Ntendezi, Karengera, Nyakabuye, Muganza, Bugarama, Kamanyola. Ni hasi cyane. Urabona ni n'urugendo runini. Niyo bigoye mu bintu urumva rero abavuga urabona Bukaviri bavuga ko yabigeze hano Nyangezi, ariko naho sindabireba neza. Oya, iracyafite urugendo runini kugera Kamanyola, harimo urugendo. Naho nushaka kumenya za Mugogo, reba ahari Bukavu. Yego. Usa n'uwerekeza ahanditse Bugobe. Ahanditse Bugobe ndahabona. Noneho rero za Mugogo ushakiremo hagati na hagati. Kuko ni ukuva muri Bukavu uzamuka ukaminukamo inyuma y'umusozi. Nuko hari nyine utuntu tw'udusozi bagenda badashyiramo, ariko ni ahangaha ngira ngo ni uko biteye. Urabona rero ko ahangaha ni kuri mapu, iyo bitaza kuba kuri mapu ari nk'ahantu ni urugendo. Harimo urugendo runini, ntangira ngo M23 ntabwo yakwihutira kuhita ijya aha hantu, ni kure cyane. Yaba irimo itatanya imbaraga. Abivuga rero ni ngira ngo ni kwa gukata inkuru, byose inkuru gushyiramo ibirungo, ariko sinzi ko bari bagera hariya ni kure. Birumvikana. Ngira ngo twava muri Bukavu. Yego, twava muri Bukavu, noneho tukajya i Goma, tukareba ibirimo kubera i Goma. Harimo imyigaragambyo muri Goma, Mushakamba. Ntabwo bashaka imyigaragambyo, biruka baririmba ngo hatutaki Faci, ntidushaka Tshisekedi, ariko ubundi imyigaragambyo ngo niyo kwirukana MONUSCO na SAMIDRC. Birumvikana, birahura. Yego. Niba badashaka SADC, nako badashaka SADC, kandi SADC na MONUSCO byarazanwe na Tshisekedi, biri hariya ku masezerano bifitanye na Tshisekedi. Yego. Ubwo rero icyo bisobanuye ni uko Tshisekedi nawe adakenewe. Ni ukuvuga ngo abantu bari hariya ku bwa Tshisekedi nibagende bamusange, niba nirukanwa muri Kongo bazirukanirwe hamwe. Yego. Ngira ngo turaza kubihuza no kuba SADC ikiri hariya. Mu minsi yashize uribuka cya gihe mu urugamba rushyushya Afurika y'Epfo, ngira ngo ibinyoma byayo byose biragenda bijya hanze. Yego. Yavuze ko itashyize igitambaro cy'umutuku cy'umweru hejuru, kubera ko ngo kugira ngo M23 itware imirambo yayo. Yego. Ariko n'uyu munsi amavideo ari kugaragara aturutse i Goma aragaragaza ikigo mu kigo aho bari, n'ubundi amadarapo y'umweru amanitse, cyangwa ibitambaro by'umweru. Baracyatwara imirambo. Si cyo kibazo, kandi barinzwe na M23 noneho. Ese noneho umuntu yakwibaza kubera iki bari bafashe icyemezo cyo kuhava bakajya Beni? Ahubwo kuki bataragenda? Kubera iki bataragenda, kubera iki bari bafashe icyo cyemezo? Icyo mbona, yego, bari mu bintu cyangwa bateguye ibintu bigamije
gushuka M23 ngo barebe ko yafungura ikibuga cy'indege. yego Irangije nayo babera ibamba cyane ko hari n'impamvu zifatika zatuma kidafungurwa. yego Icyo nicyo mbona, naho ibyo kuvuga ngo bashaka kurya barajya yose bakora iki? Ko M23 ariyo barwanya akaba yarabagize imbohe, ahubwo nibemere bace mu Rwanda batahe kuko nicyo gisubizo kizima. ariko ubundi kubera iki umuntu yakwibaza mushakamba kubera iki bavuga ngo baje kurinda abaturage bakamaganwa n'abo baturage baje kurinda hamwe no kwamaganwa bagakomeza bakanagundira. Yego, ibyo ngibyo umuntu yabisobanura ati kandi abantu babyumve. yego Uravuze uti bakamaganwa n'abo baturage, ntabwo hari abantu bashobora kuvuga ngo ni propaganda iri gukorwa na M23, ariko no ku bwa leta cyarakorwa bitarafatwa bakoraga imyigaragambyo, cyarakorwaga rwose, yamagana abasadeke, yamagana n'abandi, n'izi MONUSCO zo byageze ku rundi rwego, kugeza ubwo hapfa abaturage hagapfa n'abasirikare n'aba MONUSCO. yego Ikiriho rero aba bantu bazanwe n'inyungu z'ababohereje aribo baperezida b'ibihugu byabo, kubera ko iyo atari izo mpamvu bagakwiye kugenda kuko icyabazanye cyararangiye. Ariko ahubwo nta n'ikigeze kiba mushaka, kuko bazanwe no kurwana na M23 yarabakubise, baratsinzwe, none baracyari hariya kugira gute? Bamanika n'igitambaro mu rwego rwo kugaragaza ko batsinzwe. yego none umuntu aribaza ko baje kurinda abantu, kubungabungira abantu umutekano, abantu baribo babamagana, abagabo ntibashaka kugenda, ntabwo igisobanuro cyabyo kirumvikana. Bazanwe n'abaringa, bazanwe n'ibikorwa by'abaringa, cyangwa ni inyungu zabo? Ni inyungu zabo, nibyo, ni inyungu zabo byo rwose, si ukubeshya. yego si ukubeshya rwose, bazanwe n'inyungu zabo bwite. yego ikindi umuntu yakwibaza, kubera iki badakora ibyabazanye? nta bushobozi babifitiye, bazanwe ni ubushobozi buke, ni kubishaka, ni ubushobozi. Impamvu yitwa ubushobozi buke, bazanwe no kurwanya kwiba, bitwaje kurwanya M23. yego barwanyije M23 ngo bibe, biranga, barakubitwa. aho bari kwiba barahamburwa. uyu munsi ni imbohe, ntibashaka gusubira iwabo mu buryo bugaragara. kubera iki badashaka gusubira iwabo? ubu butumwa bwabeshye abaturage b'ibihugu aba basirikare bavuyemo ko baje mu butumwa bw'amahoro, ariko baje mu butumwa bwo kurwana. barwanye barakubitwa, bakubiswe bakajya bashaka ibyo babeshya. ngira ngo duhereye kuri iriya tangazo ryavuga ko ngo bazamuye igitambaro ngo M23 zitora imirambo, nuko bagaragazaga ko bo nta ruhande babogamiyeho, bagira ngo babwire abaturage babo bo muri Afurika y'Epfo bumve ko abo bantu batari guhangana, kuko igitambaro kizamurwa n'umuntu uri guhangana. iyo aramutse noneho atari guhangana, azamura igitambaro abona atsinzwe, nyine yemeye amahoro. bemeye amahoro bayemerera muri Congo, ariko muri Afurika y'Epfo banga kwemera ko bemeye amahoro. none uyu munsi video zirimo kubigaragaza, ari nabyo byateje ibibazo bikomeye cyane muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. tutarava aha bari gusaba uburenganzira, bari gusaba ibiryo n'amazi yo mu M23.
ibyo ni ukuri. Ibyo ni ukuri, ngira ngo hari urupapuro rubigaragaza umuntu ashobora gusoma. Yego. Ndebe niba ndufite. Nzi neza ko urufite kuko warunyoherereje. Ndumva nararukoherereje nimugoroba. Dore nguru Mushakamba. Yego. Rwanditseho no Samidias restricted. Restricted ni ukuvuga ni ikintu kiri restricted, ni ikintu cy'umwihariko. Ubwo ni umwihariko wa Samidias, nta wundi bireba. Yego. Samidias noneho bagashyiraho nomero za telefone. Bafite nomero za telefone, bafite nomero za WhatsApp, bashyizeho n'iza email. Ubwo dushaka twazishyira no hanze, abashaka bakabandikira bakabaza impamvu bari aho rwose. ubwo abakeneye kubandikisha batubwire tuziba. Noya tunazishyire hanze n'ubundi byose ni kimwe. Reka wenda tuzivuge nta kibazo. Yego. Nomero ihamagarwaho ni iyo muri Congo, ifite agasaraba 243. Yego. Ariko ntibigaragara neza niba ari 00 906. 906. Akurikiraho iki? 8 660 473. Yego, iyo ni nimero yo kubahamagara. Twongere tuyisubiremo nomero bahamagaraho. Abantu barigoma babahamagara babwira ati ubundi muramara iki hano? Cyane cyane ababigaragambya bababwira bati turashaka ko mugenda. Uvuga ni agasaraba. Yego. Kasinye ko guteranya. 2 4 3. Yego. 906. 906. 906. 660 473. Turanazivuga mu Gifaransa abantu bazumve. No mu Kiswahili. Plus 243. Reka tugerageze ku Kiswahili cyahari ya ukuntu babivuga. Anaweza weka alama ya kujumulisha 243 906 660 473. Yego. Wasubiramo alama ya kujumulisha 243 906 660 473. Yego. Iyo ni nomero yo guhamagaraho. Tuzibwira n'abavuga Igifaransa nabo twababwira c'est le numéro auquel vous pouvez appeler le responsable de la Samidias à Goma. Plus 243 906 660 473. Rwose. Je répète, plus 243 906 660 473. No, hari na WhatsApp. Yego. Na WhatsApp araka sinyo yo guteranya 2 7 8 8 4 6 10 4 3 4. Ngaho ushobora kubandikira kuri WhatsApp. Rwose cyane abantu bari Goma babihanangirize. Ariko babikore mu kinyabupfura ntibatukane. Iyo WhatsApp tuyisubiremo no mu zindi ndimi. WhatsApp alama ya kujumulisha 2784 661. Reka nongere ntangire nandivuze nabi. Yego. Alama ya kujumulisha 2784 610
4364. Numéro WhatsApp +278 460 4364. Email yo ndabona kuyisoma byatugora. Email reka tuyihorere. Yego. Babonye biriya n'ibindi yabibona. Ahubwo noneho uwo bireba rero ukoze kuri izi nomero ubona ni Lieutenant Colonel ni Seiko ni Seiro. Emuselo. Selo. Lieutenant Colonel Emuselo. Ngo ni memorandum. Memorandum. Hagataho itariki byasinyiweho ni itariki byakozwe n'itariki ya 10 z'ukwa kabiri 2025. Yego. Noneho rero inyandiko yanditswe n'uriya Lieutenant Colonel twavuze Emuselo. Ayandikira Colonel Agustina ndabona arashize hagati mu dukubo ngo ni M23 military. Yandikiraga mu 23 umusirikare wa M23 ushinzwe ibintu bya military police. Kigaragara n'umukobwa cyangwa umugore Agustina. Imbizi no kureba. Ubusa se Augustine. Ubwo no kureba ndabona arabyanditse nk'iby'iwabo ariko ntabwo nakwemeza ko ari umukobwa cyangwa ari umugabo simbizi. Noneho ibe hagati apfa kuba ari umufisi wa M23 wabandikiye. Wa military. Noneho ati request for safe passage of contractors. Hano ni inyandiko arimo arasaba. Arasabira inzira. Yego. Aba contractors ni abantu bagiranye nabo bahaye isoko ryo kubagemurira. Bagiranye amasezerano yo kubagemurira. Yego. Akavuga ati the request RSA count hereby nuvuga iyi nyandiko request the safe passage of food and water delivery on a weekly basis from Goma to Sache by Wazuri establishment as a supplier, including the names of the drivers and passengers as follows. Anga aravuga ati iyi nyandiko ikisaba turasaba koroherezwa gutambuka. Yego. Koroherezwa gutambuka kw'ibiryo n'amazi mu gihe cya buri cyumweru. Buri cyumweru ni ukuvuga bafite umunsi bagenda mu cyumweru biva Igoma bijya Isake bitwawe na company yitwa Wazuri establishment ari nayo yatsindiye isoko ryo kubagemurira. Noneho agashyiramo nomero z'abashoferi batwara imodoka. Abo bashoferi hari uwitwa Fagi, hari uwitwa Ndayambaje, mwanditse ukuntu Ndayambaje Romain Merizana, ndetse ntabwo bigaragara neza. Hari uwitwa Twagira Rwarinda Pascal driver umushoferi. Hari uwitwa Daniel Nabari ni umushoferi nawe. Hari uwitwa Ezekiel Souswa ni umushoferi. Hari uwitwa Daniel ni umushoferi. Hari uwitwa Ale Boniface. Hari uwitwa Richard Rwanzo. Hari uwitwa Bienfait. Hari uwitwa Frank. Hari uwitwa Noé Karora. Hari uwitwa Gloire. Hari uwitwa Jean Claude. Hari uwitwa Gaeta. Hari uwitwa Dieudonné. Hari Samusoni, Bayomba, Tina. Ni ku gapaje kandi. Yego. Hari Samusoni, hari Bayomba, hari Tina, hari Rebecca, hari Egide. For your immediate attention,
and kind respect. Ni response. Ni response. Hano hari barasaba ko iyi nyandiko yahabwa agaciro uwo mwanya kandi hakaboneka igisubizo cyiza. Ni M0 Lieutenant Colonel yego ni second in commander RSA ni Republique Sud-Africaine National Contingent Headquarters and DRC Lieutenant Colonel. Urabona ko ni komanda wungirije. Yego. Komanda mukuru yarahunze ari Kinshasa. Yarahunze. Kinshasa aho bahageze yajya he? Gusa byabacunga bamenye neza ko nta bindi bintu bipakiwe muri izi modoka. Bajye bazigenzura neza rwose bazicakaze. Cyane ko nabonye bafite byinshi muri biriya bigo byabo. Haracyarimo imbunda, haracyarimo imodoka, haracyarimo byinshi. Bakwiye gushaka uburyo babagenza bakava hariya babisize, ubundi M23 ububiko bukaba bwinshi. Igendere dukomeze. Reka dukomeze tuve Goma. Yego tuve Goma dukomeze ku yindi ngingo. Ariko tutarahava imyigaragambyo imeze ite ifashe iyentera kuko Igoma ni ahantu hagiye haba imyigaragambyo cyane. Hari ababyumva rero bakibaza bati iyi myigaragambyo imeze ite? Imeze ite nk'umuntu wabibonye urabona bimeze bite? Ni imyigaragambyo ifite imbaraga zingana iki? Ni imyigaragambyo ifite imbaraga yitabiriwe n'abantu n'urubyiruko rwinshi. Yego. Ariko itandukaniro rya yindi ya leta yego nuko yo iyi myigaragambyo iri kuba mu mahoro. Yego. Nta biti byashibuzwe mu mihanda, nta mabuye yarunzwe mu mihanda, barakora urugendo nubwo ubona nyine urubyiruko rukora urugendo n'induru n'iki. Yego. Ariko ntabwo umuntu bari kwangiriza, nta n'ibikorwa byangirijwe cyangwa ngo babihindanye bikorwa remezo. Yego. Aho niho bitandukaniye n'imyigaragambyo yindi twari dusanzwe tuzi. Yego. Reka dukomeze rero tugane Kinshasa no mu Busuwisi bimeze guteho. Ni itangazo, ni inkuru zagiye zandikwa zitandukanye ngo haba hari abayobozi bo muri Kongo bagiye mu Busuwisi bakatagaguza cyangwa bagapfusha ubusa amafaranga ku buryo ndengakamere. Ngo biteye ubwoba nayabonye numva birarenze. Yego. Reka wenda tubanze tusome iri tangazo. Itangazo ni inkuru ivuga ku badepite b'Abasuwisi. Iravuga iti urgent birihutirwa des députés suisses demandent la suspension de l'aide de la Suisse à la République démocratique du Congo jusqu'au départ de Félix Antoine Tshisekedi. Après le scandale où 6 politiciens ont dépensé plus d'un demi-million dans un hôtel de luxe et des achats dispendieux. Andreas Glarner, député du centre, ajoute ceci: on doit tout stopper jusqu'au remplacement de ce gouvernement corrompu. Birihutirwa abadepite b'Abasuwisi barasaba ko inkunga Ubusuwisi buha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabihagaritswe kugeza ubwo ubutegetsi bwa Tshisekedi buzavaho. Ni nyuma yaho habereye amarorerwa aho abanyepolitike 6 bakoresheje igice cya amadolari arenga igice cya miliyoni muri hoteli y'akataraboneka.
banagura n'ibintu bidafite agaciro cyane. Umudepite witwa Andreas Glarner wo mu Busuwisi yongeyeho ko byose bigomba guhagarikwa kugeza igihe ubutegetsi bwamunzwe na ruswa buhinduriwe. Ces politiciens ont réservé des dizaines de chambres de luxe alors qu'ils n'étaient que 6. Aba badepite reserve ni nko kubikisha ikintu, bakakubikira ikintu bakakiguteganyiriza. Bateganyirijwe cyangwa basabye guteganyirizwa ibyumba byiza cyane bihenze birenga 10 kandi ari 6. Ils ont dépensé 1/5 du montant de l'aide d'urgence que la Suisse a envoyé au Congo à cause de la situation de guerre. Bakoresheje 1/5 cy'inkunga Ubusuwisi, inkunga yihutirwa Ubusuwisi bwahaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu rwego rwo guhangana n'ibibazo byo mu ntambara. Ces dépenses ont choqué toute la presse suisse. Iri sesagura byababaje ibitangazamakuru byo mu Busuwisi byose. Ngibyo urumva ko abakongomani ntibiburira rero mushakamba, bajyaga babivuga mu magambo ariko ahangaha bibonetse mu mibare. Umukongomani mukuru igisi nta kintu wamubwira. Uvuga 1/5 cy'inkunga, niba baguhaye miliyoni 50 z'amadolari, amadolari 10, amadolari miliyoni 10 ukayakoresha mu kwinezeza muri za hoteli, kandi hari za hoteli zakagusabye make kuri ayo. Mwese na shebuja ko ariko bigenza. Urumva inyana ni ya mweru. Usibye na wenda no kuba bagira gutyo, bakagiye muri hoteli wenda zoroheje, nuko bagera bagakonsoma n'ibihenze. Ntibagera nyine bakajya kwaka amadivayi ahenze cyane, atabi Kinshasa nayo batakigondera mu mishahara yabo. Ngira ngo abantu 6 konsoma igice cya miliyoni y'amadolari ni menshi cyane. Nakayabo rwose cyane. Ariko nibareke barya isi, inyana ni ya mweru. Barimo bararya isi. Nibareke birira isi bazayimara. Bifitiye amabuye y'agaciro, bifitiye byinshi. Reka birira isi, nta kintu bibabwiye. Niba bazayirya bakayimara simbizi. Ngayo nguko. Yego. Twakomeza. Yego twakomeza. Reka dukomeze. Harimo tuganira rero ku Busuwisi na Congo, ku nkunga batanga, aho abanyepolitiki basesagura barara mu mahoteli ahenze. Reka tujye ku ngingo iheruka, ni ingingo ivuga uburyo ingabo za Uganda zatangiye kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma y'icyemezo cy'umugaba wazo General Muhoozi Kainerugaba. Bimeze bite mushakamba? Bwana Sentama, uyu munsi hagiye hagaragara mu mavideo agiye atandukanye, ingabo za Uganda UPDF zinjira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndakeka ari mu gice cyo muri Ituri. Nyuma y'uko Muhoozi avuze ko agomba gutabara abahema. Yego. Hari abahema bo mu gice cy'ahitwa Bunia. Yego. Baherutse kwicwa abantu hafi 80 ku munsi. Byavuzwe gutyo, bamva ko ariko deko yabishe kuko CDF
yego bishwe na Kodeko, ariko si Kodeko yari isanzwe kuko yicaga abantu, wenda ikaba yakica 10, 20, yabaga itarageza kuri urwo rwego. yego Yatijwe umurindi n'interahamwe cyangwa Yego. se bamwe mu ba FDLR. yego Uko byagenze mu makuru aturuka muri biriya bice, uribuka Shasha na za Yego. Nyamirima byose bifatwa, yego biriya bice byo muri Binza, yego habayeho ibyo twakwita guhunga, biyambuye imyambaro. yego aba FDLR biyambuye imyambaro barahunga. ariko ugira uti imyambaro ya gisirikare kuko kano kanya wenda mu gihe tukivuga nagaciyemo, M23 ngo yinjiye mu mbona kwa Wembi, abaturage barimo bakoma mu mashyi ngo bo mu bice ku muhanda wa Kamanyora Uvira, yego bari gukoma mu mashyi ko M23 hagisesekaye. yego ubwo karagaciyemo, M23 ikomeje nyine kwagura ibirindiro nk'uko twatangiye tubivuga. yego ariko mu Shakamba nubwo wari ugacishijemo, nanjye nongereho akandi kuri ako. Abarundi ngo birunze cyane hariya, ngo ntabwo bazi ko bizakomeza bikagera n'i Burundi, mu gihugu cy'u Burundi. Ni inzira iwabo ngo bagomba kurwanira intambara ya nyuma hariya muri kariya gace kugira ngo baririnda ko ngo babinjirana iwabo. Nibavugane na mwene wabo n'umuyobozi wabo. Yego. Inama nabagira, bavugane n'umuyobozi wabo, bareke ibintu by'amafuti n'amanyanga, bareke kwivanga mu bitabareba. Baje gushaka ibirombe barabibura. Yego. Bambugwa ibirombe bya Rubaya, bambugwa ibya Rumbishi, bambugwa ibirombe bya hariya kuri barangije unyibukije akantu, barangije bajya kwirwa abapasiteri muri Kawuzi Diego. Yego. Niba yerura abayobozi bari ku rugamba bavuga ati ntabwo twashobora guhangana na M23, yego ahubwo mwirinde kuyendereza, mutazatuma yambuka umupaka ikaza iwacu. Ko nibumva ko bajya kurwanyiriza M23 muri Kongo, yego yarabavanye muri Masisi kabibagejeje Kamanyora, ahubwo barashira, bizarangira noneho yinjiye ibamariye muri Kongo ikinjira mu Burundi, nta muntu wo kurwanya uhari. Ariya ntabwo yajyayo kuko nta cyayijyanayo kuko mu ntambara igira igisobanuro mu Shakamba. Mu by'irwanira ntaho bihuriye n'u Burundi, gusa bihuriye n'u Burundi gusa Murundi avogereye ibyo nabyo yabibazo. Ariko nyine indi mpamvu wenda babyitambikamo, bari bafite imishinga myinshi muri kiriya gihugu. Bari bafite imishinga myinshi muri kiriya gihugu, ariko ubu bahuye n'ikibazo cy'uko imishinga yabo yose igiye guhomba. Twigarukire muri Kivu y'Amajyaruguru, ruguru no kugenda gukomeza za Ituri, bambeza Bunia. Muri Bunia rero ingabo za Uganda UPDF zafashe umwanzuro. Uribuka ko Mwoze yavuze ko yazihaye amasa, yazibwiye ko ni icyumweru yazihaye, numva ari nk'icyumweru. Yego. Hari igihe yazihaye yabwira ko zigomba kuba zashyize intwaro hasi. Uwitwa ko afite intwaro wese, imitwe yitwaje intwaro, ndetse ubwo FARDC nayo igomba kuhava kuko nabonye yaravuze uwitwa wese ko afite intwaro. Yego. Rero M23 yinjiriye nako UPDF yinjira ahantu hitwa Boga. Yego. N'ibifaru byinshi n'imbunda na za burende za gisirikare n'imodoka za gisirikare zindi berekeza ahitwa Mitego. Yego. Aho rero niho barimo berekeza ngo bajye kwitegura gukubita umwanzi igihe cyose azaba atarashyira intwaro hasi. Yego. Ashaka ko ngo hagira umuturage w'umuhema wongera kwicwa azira uko yavutse. Yego. Amakuru rero nahawe y'ukwizerwa nuko FDL zahungiye mu nkambi
ziri muri Uganda. yego Bizaba inkambi z'abanyarwanda. yego Izo nkambi rero baragiye bivanga nabo basensibiliza bagenzi babo. Abafite umutima wa gitera hamwe n'intera hamwe zikirimo birumvikana. Bose barambutse bajya kwivanga na Kodeko. Ubundi barangije batangira kwica abaturage, biyemeza kugaba ibitero ku baturage b'Abahema. Ari ukubica muri wa mujyo ya politiki ya Kisekedi, ya politiki ya gitera hamwe ya ideoloji mbi ya jenoside, babica ngo ni Abahema, ngo babasa cyangwa bafitanye isano n'Abatutsi. Icyo nicyo bari kuzira, nta kindi. Rero birashoboka cyane ko UPDF yabigiye gutangira ama operation yo kuhabohora. Uko Mushakamba, ndagira ngo dutinde gato kuri iyi leta ya Tshisekedi ishyigikira ikintu cyo gutoteza no kurimbura abantu hashingiwe ku miterere yabo, umubiri wabo, uko basa. Mushakamba noneho hakabaho n'ikindi kintu, nubwo ni ibintu bibiri iyi leta ifite cyo kwinangira, ntibashobore kuba bajya mu mishyikirano n'abirwana nabo. Ibi bintu bibiri biraganisha iriya leta. Ikibazo gihari, ideoloji si ikintu. Iyi ideoloji mbi, iyo umuyobozi uyifite yamwokamye, birangira ibintu byose abihagaritse. Kuko kuvuga ngo u Rwanda ruri muri iyi ntambara ni ya ideoloji yo kugira ngo bakunde, bagaragaze ko bafite aho bari kurwana nabo, ariko noneho bica abo bashaka. Bivuga ngo ni Abanyarwanda. Uribaza niba ari Abanyarwanda, kuki Umututsi ari we Umunyarwanda, Umuhutu atari Umunyarwanda muri Kongo? Icyo ni ikibazo Mushakamba njyane nacyo kituma bituma M23 ifata intwaro ikirwana. Ni ukuvuga hariya hashe za Masisi, za Rucuru, ibice bimwe bya Rubero, ibice bimwe bya Warikare, hano muri Kivu y'Amajyepfo. FDLR yahunze u Rwanda 94. Igeze hariya ihabwa intebe. Ndayita FDLR kuko yitwa FDLR ubu ngubu, ariko ubundi mbere bagiye batitwa FDLR, bahinduka FDLR nyuma. Noneho ihageze abari basanzwe muri Kongo bahafite za gakondo, irabamenesha. Aho leta yatsindiwe rero, ntabwo yabashije kubuza FDLR kumenesha abo bantu bayo. Abantu bayo rero nabo barareba bati, leta itaturengera ikaturutisha abantu baje ejo bundi, leta ki reka turwane nayo. Iyo ni iriya ntambara, nubwo ifite imizi mu mateka kure, ariko ubwo ndebeye ku mateka ya hafi. Bumva rero iriya leta ntabwo ishobora kwicara kuri kiriya kinyoma ngo ikimareho iminsi, yarangiza iti ni u Rwanda. Ibyayinaniye ikabyitirira u Rwanda, ikabyitirira u Rwanda. Aho bagiye mu nama dusabira u Rwanda ibihano, bajya mu nama y'ibidukikije muhana u Rwanda, rurangiza ibidukikije Kinshasa. Ugasanga ibintu barimo bavuga ni ibinyoma. None se ubu u Rwanda narwo rwakoresheje aya mafaranga yo mu Busuwisi. Ubwo baraje bavuga ngo ni u Rwanda rwabiteye. Byatera u Rwanda. Abantu 6 bararara muri hoteli bakishyura hafi miliyoni y'amadolari. Ntabwo byoroshye Mushakamba, ntabwo byoroshye. Birumvikana.
rega hari umugabo wabivuze neza witwa Nkuba umurwanashyaka wa FCM 23. yego baramubajije bati hari abasirikare ugera i Rucuru wahabonye RDF, abasirikare hari abanyarwanda wahabonye? yego mu kubasubiza neza yavuze ati narababonye batari kumwe na M23, nababonye bari kumwe na FARDC baba FDLR. Nabonye aba FDLR bari kurwana hamwe na FARDC barwanya M23 bafatanya na FARDC. ati kandi abo ni abanyarwanda. Rero uko ni ukuri badashaka ko kujya hanze, badashaka ko kunavugwa. yego niba umunyarwanda amaze imyaka irenga 30 hariya yica abantu, uyu munsi akaba ari kumwe na Kisekedi birirwa basangira divayi, ariko barangiza ngo u Rwanda bakirukanye uwo munyarwanda bari kumwe nawe bakareba ko batabona amahoro, ko umunyarwanda ariwo bateza ibibazo nubwo ari umunyarwanda bo batita umunyarwanda. yego ni umunyarwanda w'inshuti yabo, bafite abanyarwanda babiri, abanyarwanda b'inshuti yabo n'abanyarwanda b'abanzi babo. ariko bariya nkeka barabahaye ubwenegihugu nk'abakongomani, kuko iyo babivuga ntibagaragaza ko ari abanyarwanda. wabimenya rwose, nese umuntu iyo wamushyize mu ngabo z'igihugu ukamushyira muri leta, ko niba ufata umuntu ukamutwika ngo ni umunyarwanda kandi ukamutwika wicaranye n'undi munyarwanda, kubera iki uwo mwicaranye nawe utamutwika? ubundi ubwenegihugu aba yabutanze byarangiye, nta kiba gisigaye, kuko urumva niba umuntu umuhaye imirimo yo hejuru igihugu nta kiba gisigaye rwose, wamwemeye nk'umwenegihugu nta kindi uba ukimushidikanyaho. yego ariko ikibazo arakamuha imirimo, ariko noneho amenye guha uwo ari we wese w'umukongomani amuha umutekano we. ikibi ni uguha umuntu umurimo atawukwiriye, warangiza ugatoteza n'umwere, ukamufasha gutoteza n'umwenegihugu. kandi ibi ni ibintu bifatika mushakamba, si ibintu byo gushakishwa. ngira ngo warabonye amazu yatwiswe ku nturo, warabonye abariwe barimo uriya mu majoro Kaminzobe wo muri Kivu y'Amajyepfo, wabonye ni benshi ingero zirahari. n'umunyamurenge nawe watwikiwe i Goma, ingero ni nyinshi cyane. hari n'undi Kisangani twabonye atotezwa n'abantu batakagombye kumutoteza. Kisangani, Butembo ngira ngo Butembo na Kinshasa hose twarababonye. rero urumva iyo utoteza umwenegihugu kuriya umutereza abantu batakabaye bamuhangara, ntabwo leta yawe igomba kurwanywa byanze bikunze. yego twagana ku musozo. yego twagana ku musozo. Nyemerera rero dushimira abari badukurikiye, tubashimire byimazeyo, bibutse ko twaganiraga ku ngingo zikurikira. M23 ikomereje intambara mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Goma hari imyigaragambyo yo kwirukana MONUSCO, SADC n'Abarundi, ndetse no kwamagana Tshisekedi. yego Ubusuwisi bushobora guhagarika inkunga bwahaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ingabo za Uganda zatangiye kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'icyemezo cy'umugaba wazo General Ken Rugaba Muhozi. turabashimiye rero, mwakoze cyane kudukurikira. nakagaruka kandi tubibutse abatarakanda subscribe, ikandwa rimwe gusa, mukande like iyo ikandwa rimwe kuri buri nkuru, mukande na share ikandwa hakurikijwe abantu ukeneye gusangiza aya makuru, kandi munatwandikire mubicishije muri comments. ariko nanone dushimira ababikora, kuko hari ababikora benshi bamaze kubyitabira ku bwinshi. umunsi mwiza rero, umunsi mwiza yari Sentama, umunsi mwiza Mushakamba, umunsi mwiza ku bakunzi bacu.
Shakamba mikoro ni yawe. urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye, mukomeze mugubwe neza, impagarike n'ubugingo.